Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kikatu kat ni kilanot kibala syak thok pisa haki brio kibala kam yaladi baki tre hak company ka WF pasa hak si thok ding jong katayo kilalet ban ujor da ke ijahar harinja police station habayo ban kren bat away na kilanot uloong ba menta kasngi kilalet ban ujor FIR persya yu ajay thapa bat ka Evangeline Pingrop kibala thok pisa da ka boong bakimut ban yarap ailun shu uloong bahaswa baki lanot kinyo ya kalun kiniki arngut kiriu shim kabu kilapan pisa na kini kilanot bat keno bakila hap ban siu kum ka deposit Henry ha kajing shania kini kilanot kila pediang ya kajing betha kini ki arngut kirim shim kabu hadien ru kajing kren ka Shillong Press Club Henin kasngi na kaleong ajay thapa uloong bala dep ban siu sya kini kilanot Henry kini kilanot kimla ban pediang satyay kajing kren kajong ajay bat ong ba kimpat yo ay kata kapisa hadien bakila dep ru ban update ya ka passbook shu uni orang ba ubala sya thok pisa ulayatu ba baro kapisa ba ula ai sya kini ki brio kalapoi sya kalai lak tingka Henry kapisa ba kidang penpai ka deitang Henry pusan hajar Kawai pat kalanot kalayat hu bakini ki arngut ki rishim kabu kila shu aidaw bakim yo ban phone bat kila shu switch off ya ka phone da kisngi kum ru tat anda hadu bakilanot kila berngam da ka bakin ai shiki pulit bat watla ka ta ketika company ka pen i ya ka jing pha pisa lani ka screenshot bakila da ban siu ya ka pisa Henry ka pisa ka klempoi shaka ka hadin ba ngili i lamba ka jing pen mi khobor jong Ajay thapa bat di Evangeline Pingrop bat kwi ki staff hapo jong gap Shillong Press Club ni menta ka sni khan nyau tarik bunai ban riu ar hajar ar riu ni wan hangne harenja police station ban ai daga FIR kerpang nak ya kito arngut Ajay thapa bat Evangeline Pingrop naga daw ba ila thok yangi ban penyo ya kalun ka ba ngi dei benyo Henry haswa ba ninyo ya galun nagalyang jong Ajay thapa bat Evangeline Pingrop kilo ong ba deban deposit chwa ya pisa Henry ni pedeng jong ka jingshnya yaki ngiru ila pedang ya kata bat ngila deposit ya pisa kata kat ka bapau haka receipt ka bangi nagalyang jonga ngala deposit chaka akau jong Evangeline Pingrop haka ar pusau teri bena kendai ar hajar pusau hangte hayuan bang kabudon hapibi kumta kat banang yat kisi gipor hadin bala dep ye ban semit ikane nagalyang jonga ngala khmi lenti ban yo no ye galun ya ka ba wa Ajay thapa ula kular ar pusan lak pheuse kalong mar khumpong ya ka tagajing kular u na ka shibnai ar banai lai banai menta kala dap kum ba ar phulai ligi banai tat hadu menta om shem la yo nakalun Henry bunsin haba ngalai mi na office bat ngamlap yo u bat e ka mobile number ka bola airu ngakoli u Henry om shem yo ka ong not reachable nakalyang jong Ajay thapa ula phla ba ula pli ka office ar pasau ganta don sa ka office ka pli ar pasau ganta Henry ngi tip ha ba ka office ka pli den du chho buje hadu san buje la de ben close no yo ka office kalong taman kasni Henry ma upat uong open ya ka office ar pasau kenta ya gane ka jingkren yu je ngi mla bnge nagalang junga bat ngamla hiruban yang ya gane ka jing pembi jung ya ka khobor hangte ya Shillong Press Club ningkong naga wi ka por cha wi po kapat ka por kumta te nagalang junga nga so thu ba ngan du no ya dipisa bat ya ki kot kisla junga ya ka ba ngala dep wan register hangte hapo DC office nompo kajaka junga kalong ar pusau akar bat hakapor mo sumit ya gani ka kikot kisla sya ka office yung uong ba omdun kam ban sirok de dun kam ru ban ai tang na ka original namar ba kabang kabangi ni penle kalong ba kapdiang tang ka original kopi Henry nga ngasuthu ba kani kalong tang ka jingthop ba biji skor jung u bat hadu menta kani ka kam kadang sa kumju halor kani nongrim na kalyang jonga ngam bangse namar banga du e pisa ba de gudulir jonga ngam bangse ban wan menta kasni ban IFR sendom u hangne hap police station renja ba kani ka kam ngakwa ba kani chekman
bat sakawi pat ka jing kentu ya ki pat ki parlok ki ba dangkwa sisu ban yo ya ka jing tip bat kumju ru ban yo ya ka pisa ka ba phila dep ban ai senu aje thapa ni don kam ban yami renti ban ya kersan lem yanga ai baga kam kan yat be chakman langi jom ni geriam henry ni de bentur chakman nadu mentagas ni kan utrik benawen trio ar hajar ar pintu tu kumba kat nu kata ka pisah bat ka siu ka jaka kata ka jaka ru pi ai ne kum kata ya ka pisang bla siu haka receipt book kum ka bala pau ka ba bat ka slip ru ka ba ngala dep ban transfer ni ka pisah jung ugalong chilak arpeu hajar tengka bat hakri jung ngala ai arlak tengka naga mentaban le ya ka increase ya ka civil score bat kumjuro bat ki wewe ki balance sheet ya ka ba ulapan naga mentaban kan penyo ya kita te hakanu nak ai ka daw pede ka ba hi phe chikate ka sha new brio ai ba phne kata ka banyo ka ta kendu kumno phi hoi nga ya kendu yo no brio long ba lagi we pat ki parlok ki ong ba nang don silong we brio ubala ban penyo ya kane kalun kata kam simpor kata kalun ro tang lai si lane sitio hangtar hin sayo ini kalun ada cipolak ngane arfan lak bat cipul ro kumjo de hello ro tang rim ngaru ngala kungop bat nga perchang ban le ini ka kam knang ba kiwi ki jing thumui ni chakman bangan yo ngan kot ban ngan kamai kaji onda ngala yo yang kalun kata gede jing thumui nga Henry kamlong kintapan Kemud kata ka pisah baru khoi ba phila dep siu she gitu ki bakam ba ki ditre tu ka company pasa dei kan no try ka pisah baru phila dep siu baru ka pisang bla dep siu she kan ga so u aje capa bat kai ibi jelin pendrum kalau dum kum balai lak tengkang lai lak tengkang la dep siu hak ti tu menina po press club pat ki ong ba kila dep siu ya pi connect pesan hajar pi la em ya gane ka jung kentho jung u bagi jung penpau jung hasilong press club boleh dep siu kene pesan kane na kalian junga ngamlak man priang ya gane namar ba ha ka akau junga kampat rung ni pisa baru kene pesan hajar Henry kadang rung tang dru pesan hajar kat kum bangala dep ban update ya ka passbook junga kemud ka ngalor ka pisah dan em kiwi pakai ta ki jing em ai ba phila IT haki ni dan ka pisah ba ka ngalor ka pisah ni sutu ba haba apply ka lun la de habang ne kiwi pan ki company don kamban yo ya ki dokumen klaim ki dokumen ki ba biang kamu la de ka bang ne kiwi company kin umla ban ai ya ka lun de kalong gumta haswa ban yo ini ka lun don kamban pembiang lut ya ki kiwi pat ki jundun kam ki dokumen na ka menta ban yo ya kane Henry ngapat kumba ula pha enga ban ai ko original kedulir original ke jeka junga besop sawakar ngaru ngala ai hakti jungu bat hadu menta siam lapun phai kan kedulir junga kadau bali banga sathara post status ruam ya yaitu Ivan Badiau aje thapa nomor ba katkum ka jing kod ki omba kinsiu no yak pisa junga hadin ar sabsan singi timnga dal dap ta sabsan singi kim persiu ta pisa halas pada ngafun kanya ya ka Ivan ngafun tenga keling omba shayu aje ko omba waje uli baya brusha asam tenga pidi mendo ko banga di kalok atu ka Ivan ka kam yala dia bakal di kalok jung tu aje thapa hadin pada ngo to ai number phone jung tu aja mau banganya keren kamba ko ong pada ko ba beli balingan shu itu number phone ko ta tenga ngong ya ka ngong bang bangapan number phone long bangan phone yu ba unsanya pisa junga ko ong ba em ngam aire number phone la di kwa ngisa shule da ka conference call sibet da ulah call te hadin pada ngasngap no ngasngap kumla shay mesti pada ngafon ka full shu switch off bed man bang phone hadu phau khat bitrik ruang kumta bai hadin pada hapo status ngala berngem be yautu nong tre jung iong ba da shuan jan thmai te hang tu ngala berngem ngong bala da phim siu re pisah junga ngam ban share ban khoj ba PS lan ban ai haga long ban li IFR te hadin pada reply re usnga ba shupai jaga yu junga tambom reply re hadin pada
ngai kendu kan itu iba Philemon laya keren laya discuss beri teh hadin pada ila kular kan banya ya kendu ya BPS teh hadin pada ubri long la setu da bangi yu teh hadin pada uye kan ngau ong ba utu aje thapa ong ba udun sha asam nim danga funru hana myor stang da upun himu teh hadin pada mta kan ong yu ba nga kapisa watch tengkar mde kapisa bayo ai ngo nga haban tristom banyo ya tengkar hari kumno kan shu ai ya kapisa ya to briu ma ude ban pai no ya kapisa jangan lem gumta ngahab ai hab ya leng baka an gumta hadin pada ubriu imar u shifting de kata to sasen ya ta kapisa sen ya ta kapisa ru pen iya kata ka bau screenshot de ya ka ba usen tambah hak account jangan apa kamdan nomor bang apply tu PMGP apply PMGP ngap pendang ikut kesabar khat de long ala limit ke sabang tambah long na bang kitlia hani per wadi MLA jingir ngalai pancing rap no ba chas de marngar jong MLA mau hati tau tu ngalai pancing rap itu rila kular banyarap tangba bapli long ba imar ba bunkam impuir kan ban yu ban limi sabang de hadin pede ngai ikan ganis limi ong ngai po Instagram tengah sa teks tengah ki sa teks ki ong ba wana po renja kadang tak office ki dang wana ni pede ki ong ki kular ban penyo hapo ka sini kata lon tengah pede long bangala presang tak PMGP ba kam long kam mo tengah ban share ban presang sa kan de nama ba ngadon dukan ngadon atli tak por te ka wei ka dukan bangadang mut ban sen thamai te ngadon kam ban tiki kor ye te kadang sa apply tak PMGP tambang amiyo tak PMGP dengan sa ya kendu yakini pada ngafun kan yakini kan ngafun di pawana ranja dala kendu ranja pada layak keren layak itu ki onta ngila ban penyo hapoka sini tela pendang tak ikut kisla kilawan satu sepo sebang isnin ro kilawan nanti tela layak keren layak itu tiga hana kamblong rate ki om hapsan syafisa te hadin pedang order dia bakal longkam dengan sen dak longkam bertelong pindah kamblong mai bisa kami pun pai yang hadin pedang asen kata bisa sen tak bisa dengan kamlong kam berapa dia aja ka bon penpai mo tak bisa penpai mo sampai kerja nado perkar pinatu arep ndu berik nai Oktober ajar pisau hadu minta usah jar bai phone long year ka dengan apa dia nga dawa kan tak bisa lajong dah halas pada ngamban kan ba sapoi kumnya ka ba ngata di kia po social media itu tengah saya kendu ya BPS itu tentang itu pada kia you